Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza wowe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Komeza ugira impagarike n'ubugingo. Turi ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10 2024 tuje mu makuru yacu yo mu Kinyarwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ninjye umushakambo yabagezaho mfatanije na mugenzi wanjye Sentama n'amahoro. N'amahoro bwana Mushakamba. Yego mwiriwe mute mu burasirazuba byiriwe gute nize ngingo n'ingenzi tujye kugarukaho? Twiriwe neza kandi ndizera ko namwe mwiriwe neza bwana Mushakamba. Muri umugoroba rero tukaba tugiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zigera kuri 3. Hiriwe imirwano ikomeye muri Masisi bwana Mushakamba ahantu hitwa Ikarongi, ni ibice byegera Irubaya. Ikindi tuzakuganiraho turaza kureba ikishi nyuma y'isohoka z'inyandiko za FRDC zo gusenya FDLR mu gihe Tshisekedi yagiye mu nama mpuzamahanga y'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa. Icya gatatu rero turaza kubona ko muri iyo nama Perezida Tshisekedi yivumbuye agasohoka mu nama, nabyo turaza kubiganiraho bwana Mushakamba. Reka tudatinze rero tunyarukire hariya Ikarongi ku batahazi umanuka Masisi ugagera mu Isake ukakomeza umuhanda uca Mushaki ukamanuka Matanda ukagera Nyakajanga ukagera Oso Bihambwe. Noneho rero ugeze Imema ushobora guca Imema ukazamuka ahantu bita kuri Ndinda uminuka inyuma y'umusozi ahitwa za Mushwa, cyangwa se ugakatira no mu Gisuma bwana Mushakamba. Aho ngaho ni Ikarongi rero. Ikarongi ni ibice byegereye Rubaya, byegereye Igatare, byegereye Gisuma, biri hafi ya Mema, naho si kure bwana Mushakamba. Hariya ngo isasu ryaramutse rivuza ubuhuha bwana Mushakamba ko ngo imirwano yatangiye saa 11 za mu gitondo bwana Mushakamba. Aya makuru yakurikiranye bimeze bite? Nibyo bwana Sentama, imboni zacu zahatubereye ndetse zitugezaho amakuru ku gihe, aho gahunda kwa gushaka kwisubiza Rubaya. Sinzi impamvu bumva ko bazayisubiza mu nkuko bayambuwe, bakubiswe igitero cy'umuriro gikomeye. Nabo rero bahisemo guca mu zindi nzira zitandukanye nizo banyuragamo ngo bagaye ibitero kuri Rubaya, ariko kubw'ibyago byabo basanga M23 iri muri gahunda yo kwimana Rubaya cyangwa kwigumana, gukomeza kwirindira umutekano igasugira igasagamba. Aho bagavye ibitero ari ihuriro rya FRDC, FDLR hamwe n'abasirikare b'u Burundi, ubwo na Wazalendo biri hafi. Bwana Sentama, cy'abantu bagomba kumenya, igihe cyose M23 gifite Rubaya, FRDC ihora ibabaye, Wazalendo zihora zibabaye, kuko ntaho gukura amafaranga zifite, ntaho gukura ibyo kurya zifite. Nuho Rubaya niyo yari batunze, none barayambuwe. Niyo mpamvu buri gihe bazajya bumva ngo ibitero bishaka kwisubiza Rubaya, ariko bikarangira M23 bakubise. Bagabye ibitero rero bazi ko ba M23 bayitunguye, ariko ubwo batazi ko yo ibumva kurusha uko bo bari kuyumva. Aho M23 yabanje no kwinjira itumanaho ryabo ibyombo, aho bavugaga bati tugeza aha, M23 ikabasubiza. M23 bavuga bati kata hano, M23 nayiti kata hano, ibajyana mu minwa y'imbunda z'abasirikare ba M23. Ku buryo M23 ikintu yabakoreye cya mbere yabanje kubarasamo abakapiteni ndetse n'abariyentona, kuko urugamba rwari ruyobowe n'abariyentona ndetse n'abakapiteni. Umuriyentona n'umukapiteni bari bayoboye urugamba, nibo yabanje kurasa ku ikubitiro, abandi basigara bameze nk'abaguye mu kantu bibabayeho, ubundi barakomeza bararaswa. M23 nayo ikomeza ibahata amasasu, ubundi barekera ikibuga barahunga, bahunga amasasu agenda bagwamo, bagwa mu bindi birindiro bya M23, mu zindi mbushi za M23, baraswa gutyo. Bwana Sentama, amakuru yemeza ko imbohe zafashwe ari nyinshi cyangwa se matekwa za basirikare b'u Burundi ubwo ba CNDD-FDD
aba FDLR, aba CMC, ubwo za wazalendo navugaga bafashwe ari benshi cyane. Ikindi nuko bari bahisemo guca inzira Bihambwe Karongi bagamije kugira ngo batungure M23 kuko ni ibice batari basanzwe bagaba ibitero baturutsemo, ariko kwa gutungura basanga uwo batungura ahubwo we ari hafi cyane rwose yarabiteguye. Ibyo rero nibyo byaje kurangira hafashwe imbunda zitari nkeya, aho bivugwa ko hafashwe RPG n'amasasu yazo zigera kuri 12, machine gun zigera kuri 4 ndetse n'izindi mbunda ntoya. Umva iyo tuvuze machine gun na RPG no kuvuga ko imbunda ntoya zindi zafashwe zo zari nyinshi, ari nyinshi cyane. Ni imirwano rero bivugwa ko yamaze amasaha 2 n'iminota mike cyane kugira ngo ibone guhoshwa cyangwa umwanzi abone kuva kwizima, bitewe nuko ni imirwano umwanzi yari yaje yiteguye kuva mu masaha 11 saa 12. Mabombe yaturikaga, imbunda ntoya n'inini ziri gukubita M23 ibasubiza, ariko kubw'amahirwe rwose saa 2 mu masaa 2 hageze amahoro amaze kuboneka, umwanzi yahunze, amasasa ari kuvugira kure ya za Bihambwe na za Rubaya. Bwana Sentama, ngira ngo nukubihuriza hamwe ibijyanye n'imirwano. Iyo ni imirwano yo mu gitondo twavugaga, nawe uraza kuyitubwiraho ukurikije nk'umuntu hazi, ariko nanone cyane ubwo uraza kubihuza no kuba n'uburyo bakubiswe, n'uburyo bishwe, n'uburyo birukanse, aho birukankiraga bafite aho gukinga umusaya ngo bihishe. Ariko reka mite ngera nanone kuri Bweramana. Mu bice bya Bweramana muri uyu mugoroba habayeho sharing mu gicamunsi cy'uyu munsi. FRDC yasherinze akenshi, ariko ngiye mbibutsa iyo FRDC yagerageje kurasa ku rundi ruhande igagaba ibitero igakubitwa, ubwo umujinyura bica bakahita bajya Bweramana bakesitara za mbunda zabo bagasheringa mu bice M23 controller. Amakuru nakiriye nuko M23 yabaretse bagasheringa, irabihorera rwose yanga kubasubiza, kereka niba yabasubije wenda nyuma yuko maze kwakira inkuru nahawe n'imboni, ariko amakuru mfite nuko M23 yabihoreye. Bwana Sentama, biriya bice bakubitiwemo, ese buriya bari bafite aho gukinga umusaya? Urakoze umushakamba. Biriya bice reka mbere kuri iki gice cya Karongi, bahazi rero ni ahantu h'amafamu, ni ahantu h'inzuri z'inka zirambuye zitagira n'ibiti, ni ahantu hanoze cyane h'umucaca. Bwana Mushakamba, aha hantu ntabwo wabona aho wihisha, ni ugukubitwa bakiruka bagahunga, naho ubundi hariya ntabwo babona aho bihisha, ntabwo byabakundira kuko ni igice kirimo ubworozi cyane, uretse ko inka bagiye bazimara inyinshi barazanurukanye bazerekeranya epfo ahitwa Imahanga, nepfo ya Masiteritware, ntabwo abahabaye barahazi, bagiye bazimanukana mu Bugabo bakazijyana epfo iyo ngiyo. Hari n'izindi bagiye biba arizo ziriya zagiye mu Burundi hariya, n'ubwo inka zisigaye ari nke cyane barazimaze, ariko kiriya ni igice kinoze, nta shyamba nta giti. Ibiti ni ibiti bito, ushobora kubona kimwe ikindi ukongera kukibona muri metero nka 50, ntabona bihisha. Muri intambara ya Rubaya, Bwana Sentama, ngo hari n'abayiguyemo? Yego, ubu maze kumenya hari umuriyetena wa FRDC witwa Muhindo Pascal. Muhindo, urumva izina rye ni wo mu bwoko bw'abandandi, nawe ngo yaba yarasiwe hariya, yahasize ubuzima naho muri FRDC. Gukubitirwa hariya rero Bwana Mushakamba, ni uko tumuriro noneho uwabona atagishoboye kuwota ni ukumanuka yerekeza za Bugabo, amanuka epfo iyo ngiyo yerekeza na Mahanga, akaba ari yahungira, naho ubundi hariya ntabwo horoshye. Reka rero ngaruke kuri Bweramana, aho habaye gusheringa ni ukurasa amasasu, biriya bisasu biriya bibunda birasa kure, ngira ngo FRDC bikoze mu mugoroba, ariko turavuga ngo ni FRDC, ariko cyane cyane hariya ni ahantu higanje Abarundi, abenshi babikora burya n'Abarundi. Bwana Mushakamba, twibutsa abadukurikiye ko no mu makuru yacu
yaba y'ejo hashize yaba yabanjirije twagiye tuvuga ko ingabo z'abarundi zimaze kwirunda cyane ku bwinshi hariya za Minova, biriya bice bya Minova byegera Bweramana. Ibi rero twabivugiraga yuko umwanya uwo ari wo wose hashobora kuba imirwano ikomeye, bikaba rero ari ibingibi byatangiye byo kurasa ibi bisasu batera mu ntera ndende, imizinga aribyo twita mu ndimi z'amahanga ngo ni shelling. Rero nta gitangaza kirimo aha, naho nubwo hatanoze ku buryo umuntu atabona aho yihisha, ariko noneho yaba FRDC nabo bafatanije bafite ibibazo hariya, kuko M23 yabatanze imisozi miremire iri mu misozi yo hejuru, noneho bo bakaba hasi mu mibande, ko kiriya gice baturukamo ari igice cyegera ikiyaga. Urabona ko ku nkombe y'ikiyaga bari hagufi, hashashe hari ikintu kimeze nk'ikibaya ugereranije n'ubutumburuke buri hejuru ku misozi. Iyo wigiyeyo witaje ikiyaga mo gakeya, baza rero babareba. Kurasa umuntu uri hepfo yawe ni ibintu byoroshye, niyo mpamvu hari abajya bagerageza bakozaho bakananirwa bakongera bakiruka, FARDC nabo bafatanije bakiruka. Bwana Sentama, ikindi nakongera kuri ibyo bice muri iyo ntambara ya Bweramana, ndabona amakuru avuga ko M23 yegereye Minova ikomeje gusunika umwanzi. Urumva ikigaragara babasherinze, abandi barabihorera, ahubwo babasanga baca munsi y'amabombe, babasanga aho bari kurasira, ubwo barabarasa barebana cyane ko ubundi ngira ngo abenshi mu bahanga b'intambara bemeza ko umuntu ukora sharing aba rutangiye kunanirwa urugamba, atangiye kurwanira kure kurusha kurwanira hafi, kandi sharing ntizifata ibice, yego zishobora gutuma umwanzi ahunga, ariko ku bantu nk'aba M23 bari kurwanira aho bazi neza ko baje kurwana n'abantu babarusha sharing, ntabwo wabakanga sharing. Ibyo ni ukuri, urebye n'imiterere ya Minova nibyo navugaga. Minova narahatembereye ndahazi, nzi imiterere yaho. Minova ni santere nini cyane, ubundi santere nini ku buryo hari abahita umujyi. Habamo soko, hari isoko ushobora gusanga rihuriweho n'abantu, ngira ngo urebye na biriya bya buriya bwato bwagize isanganye ejo bundi, abantu bagoma ni ahantu barema isoko cyane, haba ibiribwa byinshi pe. Minova ni ahantu haba ibiribwa cyane, kuko harera, biriya bice byariya birera. Ibiribwa ujyaho ntubibone ni bike. Yego. Noneho rero bigatuma abantu baza kuhahahira. Iyo bahahahira rero haba urujya n'uruza rw'abantu cyane, baba baturutse mu mujyi wa Goma, baba baturutse n'ahandi muri biriya bice bizengurutse bikikije hariya Minova. Minova rero ikaba yubatse ku nkengero y'ikiyaga cya Kivu. Yego. Ikaba iri hasi. Noneho Minova ikongera igakikizwa n'imisozi itumburutse cyane. Yego. Kandi iyo misozi ni M23 iyifite. Urumva rero FARDC izava muri iyo misozi hasi ikazamuka muri iyo misozi igiye gutera M23, ntabwo bizayorohera Bwana Mushakamba. Niyo yabirwana n'abantu barwanisha amabuye ntibabashobora. Kuva rero babasunitse babegereje, icyo bigaragaza baraza gusohoka muri Minova bayisige bahunge, ku buryo bashobora no kwigira hirya iyo ukomeje ku nkengero z'ikiyaga ugenda hirya, hariyo ahitwa za Nyamasasa, hariyo ahitwa za Kinyezire. Umuhanda rero ukava ku kiyaga witaza ikiyaga, noneho uzamuka mu misozi, nibwo uzamuka ahitwa Karungu werekeza za Nyabibwe. Kandi noneho twibutse abadukurikiye ko uko ugenda mu misozi ruguru, hariya iyo uvuze za Bitonga ni mu misozi ruguru, ariko nanone hajya kwegera Karungu. Bivuze ngo uriya muhanda wa Goma Nyabibwe Bukavu, yego, hari uburyo bwinshi
M23 ishobora kuwufunga iri hariya Minova za Bweramana, kuko umuhanda irawureba neza, uri iruhande irawukontorora. Nanone ruguru iyo ugeze za Bitonga wambutse winjiye werekeza za Karungu, ishobora kuwugeraho mu buryo bworoheje, kuko nta mbaraga zihari zikomeye. Yego, nta mbaraga zihari zikomeye. Urumva rero ko ngira ngo wigeze no kubibona no mu makuru twatangaje, hari ubuhamya bw'umusirikare wa FARDC wari ahunze piriya mu bice bigana ibice biri hagati ya Ngungu na Numbi, aho yavugaga ati barimo baragenda basatira gufunga Nyabibwe, bafunze Nyabibwe bageze muri Karehe, abasirikare bacu bari Minova baba bagize ikibazo n'abarigoma kuzavamo byabagora. Yego, urumva rero hariya ntabwo FARDC rwose ni nko gusamba kuko nabyita, kuko nta mbaraga ifite hariya, ntazo. Bazi ko bahora bazana ingabo z'abarundi bakazirunda hariya, ariko nubwo bazizana barakubitwa bagahunga. Tukivuga ahangaha rero, wenda dushobora kujyanisha n'iyi nkuru ya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Minova nubwo iri hariya, yego, iri ku rubibi neza na Kivu y'Amajyaruguru. Noneho kubera iriya sanganya y'ubwato, guverineri wa Kivu y'Amajyepfo ni bwana Jean-Jacques Purusi, ejo yasuye Minova kubera iriya sanganya bagize y'ubwato, cyane cyane ko abantu benshi ni abahariya Minova, ibice bihegereye, ahitwa Zabuzi, ahitwa Bweramana. Abantu benshi ngira ngo wabonye imyirondoro ya bamwe, bose abenshi bakomoka hariya, uretse ko harimo n'abigoma, yego, ariko abantu benshi ni Minova, biriya bice bikikije Minova. Akaba rero ejo hari abasuye mu rwego rwo kubahumuriza. Ayo mu kubasura abaturage babonye ko baranze neza, ngira ngo hari video babonye, babwiye bati abantu bacu baguye muri iyi mpanuka b'imibiri yabonetse, turashaka tubashingura ahangaha. Bimwe byo kutubwira irimbi rya Makao hari Igoma, ntabyo twebwe dukozwa. Ku bijyanye n'amarira yacu, ku bijyanye n'umuco wacu n'uburyo bwacu bwo kubaho mu kiriyo, turashaka abantu bacu tubashyingure ahangaha, muzadufashe. Ngira ngo yahavuye abibemereye, abemerera n'ibindi. Bamusabaga n'amazi, bamubwira bati aha twiriwe ahangaha niyo turatwishe, nta n'amazi yo kunywa. Amazi yayemeye, gusa ntitwabonye yabaha, idafite uburyo yayabahaye. Yego, Minova rero nibakomere, bihangane, banyuze mu bintu bigoye. Basabye ndetse n'umuhanda, baravuga bati ko twumva ko umuhanda Goma Rucuru ukora, kandi FARDC iri muri uruhande, AFCM 23 iri mu rundi, ko batabahuza gukora bakaba bakora, twebwe batuburiza iki? Natwe baturetse tugakora. Arasubiza ati reka nzajye kuvugana n'ababishinzwe, ndabakorera ubuvugizi, igisubizo muzakibona. Ngira ngo rero tudatinze, bwana Mushakamba, dukomereze ku ngingo ikurikira. Ni iki cyihishe inyuma ya ziriya mpapuro zasohotse za FARDC zivuga ko bagiye gusenya, ngo bafite gahunda y'igihe kingana iki hano? y'amezi 6 ngo yo gusenya FDLR. Bwana Senta, murabona ko ari ibintu byateguwe cyangwa byapanzwe. Ubwo Kisekedi yari yagiye New York, nibwo amakuru yavuzwe ngo FARDC kurasa kuri FDLR. Urumva ko abasesenguzi n'abandi buri wese byaramugaragariraga ko kubera ko imwe mu ngingo igonga Kinshasa ni igihe iri kuvuga ngo ikeneye amahoro, bakayibwira bati banza witandukanye n'umwanzi ari we FDLR, ni umujenosideri, ni umunyamabi kurusha abandi bose, banza witandukanye nawo. Byagera kuri iyo ngingo Kinshasa igaceceka. Rero yabonye nta kifite cyo kuvuga muri izi nama mpuzamahanga, ihitamo mbere yo kujya muri
i New York abanza kurasa FDLR by'ubwihererutso biragaragara none birangira n'ubundi bititaweho kuko nta reaction yindi yakurikiye ntibyitaweho i New York muri oni ariko kuko agiye nanone mu nama ya francophonie ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa babonye nta kindi nibabazwe FDLR ntacyo kuvuga bafite cyane ko nyuma y'uko barashe kuri FDLR barongeye bariyunga amakuru yagiye hanze birumvikana aramenyekana ndetse na mbere yaho Kinshasa yari yabayibamba i Rwanda ivuga ko idashaka gusenya cyangwa ihakana gahunda yo gusenya yikura muri gahunda yo gusenya FDLR rero babonye bagiye hanze bavuga batereka dushyireho amatracte hanze cyangwa inyandiko amatelegram hanze agaragaza ko dufite gahunda yo gusenya FDLR ariko ntibishoboka ntabwo gusenya FDLR no kwisenya muri bo abahanga mu by'ubuvuzi bakunda kuvuga ngo indwara ziri viral disease cyangwa ziterwa n'amavirusi ntabwo ushobora kuyica kuko virusi iba muri serire mo imbere bisaba ko serire ibanza igapfa kandi serire nipfa n'umuntu arapfa rero gusenya FDLR bisaba kubanza gusenya FARDC gukubitira hamwe nyine ugatwikira hamwe kandi urumva ntibakisenya birumvikana ntibishoboka bwana Sentama ngira ngo hano hari igitangazamakuru nacyo nsigaye nagishyira amakenga bitewe n'uko gitangaza inkuru ngo zibanga ngo bigaragara ko ngo FDLR igiye gusenywa cyitwa Africa Intelligence ikinyamakuru cy'abafaransa ariko ugasanga ni ibintu gishobora kuba niba kiba kitabiziranyeho na Kinshasa niyo ibashuka ikabaha nk'umuntu wo muri Kinshasa ukomeye akaba yabaha nka telegram cyangwa indi nyandiko akababwira ati aya makuru nayibanga none nabo bakayasohora nk'ayibanga bakagwa muri iryo kosa ariko nanone wajya kureba ugasanga si amakuru y'ibanga kuko nta banga ririho ryo gusenya FDLR Kinshasa ishobora kugira mu gihe i Rwanda yanze gufatanya na RDF gusenya FDLR umugambi yawitakanye cyangwa yawikuyemo iya Africa Intelligence bavuga ko ngo bafite gahunda y'amezi 6 ariko yo ntishoboka nyine nawe urabyumva sinzi ukuntu bazajya babanze babakure mu barinda Gisekedi mbere yo kuvuga ngo baraza barabakorera imikwabo ubundi se barabarwanyiriza hehe ko bavuga bazabarwanyiriza muri Masisi na Rucuru wenda na Nyiragongo hasigaye gatoya ahandi hose M23 yamaze kubirukana ikaba bagakwira imishwaro bakirukanka bakajya kure bishoboka ubu ngubu bari kumwe na FARDC Goma bari kumwe na FARDC Sud Kivu bari kumwe na FARDC muri Masisi mu bice FARDC gikontorora bari kumwe abo ba FDLR bari kumwe na FARDC Sake ese FARDC nizirasa muri Masisi muri Masisi mu bice mu Petro itarafata mu bice bya Sud Kivu mu bice bya Goma no mu bice bya Sake ahari FDLR bizwi icyo rero nicyo kigaragaza ko ari ukubeshya cyangwa se ari urwitwazo ari ibyo bashyira hanze kugira ngo bakinge ibikarito abantu ndetse na Kisekedi niba bimubaza avuga ati ngibi bimenyetso gahunda irahari ngibi bimenyetso dore ngibi no mu itangazamakuru byagezemo bwana Sentama hari telegram wabonye mu gitondo telegram nayibonye mu gitondo bwana Mushakamba ni telegram y'urwego rwa gisirikare iyi telegram rero y'urwego rwa gisirikare icyo yavugaga ku bijyanye no gusenya FDLR ikaba yagaragazaga uburyo bagomba kuyisenya yanditse mu rurimi ruzimije cyane mu rurimi ruzimije cyane rutakorohera uwo ari we wese kurwumva yego ni ururimi rurimo ibyo bita ni kode za gisirikare ariko bagaragaza ko bagomba kurasa ngo FDLR bakayirasa ndetse na bazarendo none ariko ngo bakirinda kujya bagenda bonyine umuntu umwe ngo bajye bagenda ari 2 3 cyangwa se itsinda rya gisirikare nk'uko amatsinda aba yubakitse kuvuga ni
section n'ibindi company n'ibindi ntihakajya hagira ugenda wenyine. Ibi rero ugasanga n'ubundi ni kwa kwiyerurutsa ntabwo nk'uko wabivuze, ntabwo umuntu iriya nama y'inyabutatu yaba yarahuye igahuriramo abashinzwe iperereza, inzobere za buri gihugu mu bijyanye n'iperereza, haba ab'igihugu cya Congo, icy'u Rwanda ndetse na Angola, bagafata umwanya bakigira hamwe bakoresha ndetse n'umutungo w'igihugu, kuko birumvikana umuntu yagiye mu kazi ntabwo agenda atyo, aba agomba kugira ibimutunga, ibyo akenera bitandukanye. Bagafata umwanya bakiga ibintu bakabinoza, bakanzura bakavuga bati gusenya FDLR dushyizeho umugambi uyu n'uyu n'uyu n'uyu, noneho babigaragaza Kongo ikawanga, kandi intumwa zawo zarabyumvikanyeho n'izindi ntumwa zo mu bindi bihugu byombi, ubwo ndavuga Angola n'u Rwanda, barabyumvikanyeho n'intumwa za Kongo igasubira inyuma ikawanga. Iyo yanze uwo mugambi, iyo gahunda yo gusenya FDLR, ntabwo ikwiriye kutubeshya ko isubira inyuma ngo isenye FDLR, kuko turebe neza niba isenya FDLR ntabwo babuze Jules Murumba bwana Mushakamba. Yego, ntabwo babuze Jules Murumba, ntabwo babuze Byiringiro, ntabwo babuze bariya bose bakibuka bariya ba Omega, ntabwo babuze bandi uriya ni Staninde, ni Arias Giki, uriya wari mu babiro, bariya bose barahari. Iyo bava hariya bakajya mu nama i Burundi bakongera bakagaruka, baba babareba, ni babo babaha ibyangombwa bagenderaho, ntabwo babuze kuba batarafata n'umwe muri bariya. Rero ntabwo batubeshya ngo bagiye kurasa hariya hirya ku mwegege w'ishyamba hariya za Turunga, za Rusayo, ngo bagiye kurasa ngo barimo bararasa FDLR. Biriya byaba bimeze nka bya bindi by'igihe cya Habyarimana, ngo bigeze ngo bakajya bafata ngo imitumba ngo bagiye gushyingura. Biriya byaba ari ugushushanya abantu no kubambika fime, natwe baba bafite biriya ntawabyemera. Bwana Mushakamba, hari umugabo nabonye w'umuzungu, niwe ujya abwira ukuri bano bantu bo muri Congo. Amagambo ye ndumva ntatambuka ntayavuze, yavuze mu rurimi rw'igifaransa n'umubirigi. Yego, yitwa Georges Louis Boucher. Ni umuyobozi w'ishyaka ryishyira rikizana Parti Libéral. Noneho baravuga bati Monsieur Georges Louis Boucher, leader du Parti libéral, évoque devant le public congolais et belge une vérité qui dérange mais qui mérite d'être dite. Yavugiye ukuri imbere y'imbaga y'abakongomani n'ababiligi, ukuri kuryana ariko gukwiriye kuvugwa. Yego, yagize ati les Congolais s'efforcent de l'ignorer et l'Occident préfère passer sous silence. Abakongomani bashyiramo imbaraga zo kubyiyibagiza. Noneho Uburayi nabwo, Occident n'Uburayi nabwo bugahitamo kubiceceka. Ariko ahangaha yavuga kuri bya birego Congo ihora irega u Rwanda. Yego, avuga ati le président Kagame n'est pas le problème de la République démocratique du Congo. Perezida Kagame w'u Rwanda ntabwo ari ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Akomeza ati le problème du Congo c'est un réel manque de leadership et un tribalisme lamentable qui mine sa société. Ati ikibazo cya Congo ni ukubura ubwo yasembye nyine ko kubura k'ubuyobozi. Ni ukuvuga kuri we nta buyobozi buhari muri Congo. Yego, noneho agakomeza avuga ko ni ukubura k'ubuyobozi cyo kimwe n'ivanguramoko riteye agahinda
ririmo risenya sosiyete nkongomani. Agakomeza ati le Rwanda ne sert que de bouc émissaire pour justifier leur prévarication, leur corruption et leur barbarie. Ati u Rwanda barushyira mu majwi kubwo kururenganya, barwitirira ruswa yabo, ngo niba ruswa ibayeyo ni u Rwanda rwabiteye, niba umuntu ariwe ni u Rwanda rwabiteye, niba haguye imvura igasenya amazu ni u Rwanda rwabiteye, niba habaye inkongi igatwika amazu ni u Rwanda rwabiteye. Mbese ikibazo bagize cyose ni u Rwanda, ni u Rwanda. Iri jambo rero wasanaga ryakorogoshoye benshi Bwana Mushakamba, ntabwo nari kwihanganira gutambuka narivuze. Binakenewe ko rivugwa n'abo bantu batandukanye, rimwe na rimwe batari abanyarwanda cyangwa batari no mu Rwanda, kugira ngo n'abandi bari hanze babyumve, batazajya bavuga ngo ni u Rwanda ruhora rwivuga neza, kuko ukuri ko hariya kuragaragara. Rega biragaragara kuko byinshi intambara igitangira abantu bumvaga ko ikibazo koko ni u Rwanda nk'uko bivugwa, ariko ejo bundi amatora agiye kuba byaragaragaye, abantu barishwe ku mugaragaro, baricwa, Kisekedi araceceka, ibiza byarabaye, Kisekedi ntiyatabara, ibibazo biraba ntacyo afasha, abantu bari gupfa mu magereza, Kisekedi ahari. Ni ukuvuga ngo ahatari M23 hari ibibazo byinshi. Aho u Rwanda rutagera, urumva u Rwanda rwarurukanwe, nta ambasaderi uri muri Kongo w'u Rwanda, nta ndege y'u Rwanda igera muri Kongo ngo uvuge ngo itwara umunyarwanda, witwa umunyarwanda wari uriyo baramutwitsa, abandi barabafunga. Rero basigaranye igihugu cyabo kitarimo umuntu ufitanye isano n'u Rwanda, none ibintu byadogeye kurushaho. Icyo rero cyahise kigaragaza ko ibyo bitwaza ari inzitwaza, ariko ukuri ari bo kibazo, n'ubuyobozi bubi bafite bwo kubica no gucuruza amaraso yabo. Bwana Mushakamba, rero kuri iri jambo ry'uwo mugabo hari ikintu umuntu yakwibaza. Hari ibibazo bibiri. Ese kuki Kongo ihora yitakana u Rwanda? Buriya ibiterwa n'iki? Ni abayishuka bavuga bati wowe icyo uzajya ukora cyose, harimo n'uwo mugabo nubwo ari umubirigi, ni byiza ko we ashyigikiye ukuri, ariko harimo ububirigi n'ibindi bihugu bisahura Kongo bivuga biti wowe ikintu cyose cyo uvuga ko ari u Rwanda, kubera ko uri kumwe na FDLR, u Rwanda narwo rutazareka kugutunga urutoki kubera ko ufite FDLR, ubundi natwe twisahurire, mwebwe mugume muri iyo nduru yanyu n'u Rwanda, ariko twebwe twisahurire. Ikindi kibazo Bwana Mushakamba umuntu yakwibaza, ariko kifitanye isano n'iki, kubera iki se Uburayi bwo bubiceceka? Bugomba kubiceceka. Rega Kongo nibo bategeka abayobozi ba Kongo nk'ibisanzwe. Uriya tujye tunareba amateka ya Kongo. Kongo yari umutungo bwite w'umwami w'Ububirigi, aho ayitangiye abayobozi bagiye bajyaho, nuza baramwishe, Patrice Lumumba baramwiyiciye, bashyiraho uwo uri bubakorere. Rero nta gishya. Igihe AFDL yari ifashijwe n'u Rwanda na Uganda, yashyiragaho yabohoje igihugu, yamaze kukibohoza ugiyeho bahita bavuga bati turagukoresha. Laurent Desire Kabila ashatse kwanga arapfa, hahita hajyaho umuhungu we bakoresha, igihugu aho yakigejeje mwarahabonye. Kisekedi afashe, noneho nawe arabizambya. Ubwo se urumva, ngira ngo ukuri ko hariya kurigaragaza, yaba amateka ya kiriya gihugu arabigaragaza, ndetse n'uyu munsi nuko byifashe, nuko bimeze. Bageraho bakanamenyera ikibi gusa, kubera ko nyine babuze ubavuganira, babuze ugaragaza ibyiza. Ngira ngo ejo nibwo wavugaga ibyo bagishaka gukorera Moise Katumbi. Kubera iki? Arashaka guteza imbere agace k'iwabo cyangwa agace arimo, adagendeye ku bya Kinshasa, kuko Kinshasa itabishaka. Yego Bwana Mushakamba, reka twikomereze. Ariko ngo perezida yaba yivumbuye mu nama, Bwana Mushakamba, bimuze bite?
nibyo ni inkuru isekeje cyane. Kisekedi ngo yageze muri mu Bufaransa i Paris, aho yagiye ntawe umushyizeho umugozi, ntawe umushyizeho umugozi ngo kurure amutereke i Paris. Ahageze arifotoza, agaragaza ibyishimo, yifotozanya n'umunyamabanga wa Francophonie Madame Louise Mushikiwabo, aragenda yifotozanya n'abandi ba perezida, agaragara mu ifoto imwe na Kisekedi. Ngira ngo ni iminsi iri gusetsa abantu bakurikirana cyane amadisikuru ya Kisekedi. Bamwe bari gufata aho Kisekedi ari bagashyiraho fresh bakayihuza n'iri kugaragaza aho nyakubahwa perezida Kagame ari, barangeza bati ngo ijoro rya Kisekedi ngiri, kuko yaravuze ngo azongera guhurira na His Excellency Paul Kagame mu ijuru, ngo ku isi rwose ntibazahura. Yagaragaje ko ari mu nama nayirimo we na delegation, ariko ngo yivumbuye ngo Macron ngo ntabwo yavuze ku kibazo cya M23 uko abishaka, nkaho Macron ari Patrick Muyaya ategeka uko avuga. Ngira ngo ijambo rya Macron aho yavuze ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuze nk'uko abandi banyapolitike n'ibindi bihugu bivuga, gusa icyo yongeyemo nuko Kongo ikwiye kuganira na M23. Ndumva icyo ngicyo aricyo cyaba cyamubabaje, ariko se arababara areke kuvuga igifaransa, ariko se arababara ubundi avuga iki uruhe rurimi rundi, ko ururimi azi ari igifaransa, ushobora gusanga n'iringara atarizi neza. iringara ryararizi bwana Mushakamba kuko ajya rivuga turanamukurikira, ariko ntaravuga disikuru igenewe abanyagihugu mu iringara, arivuga buri gihe mu Kifaransa. nibyo birumvikana. Buriya Kongo ntabwo bose baba barizi iringara, kuko iringara rikomoka mu gace kahoze kitwa Equateur, ni hari iwabo wa Mobutu. Yego, ntabwo rero bose barimenya, birumvikana. Ariko buriya avuga igifaransa kuko aricyo kibahuza cyane kurenza iringara. Yego. Ariko noneho umuco wo kwivumbura cyane, noneho umuntu ari umukuru w'igihugu, nawo ntabwo ari mwiza, ntitwawushima bwana Mushakamba. Ibi turabihuza nuko n'ibyo yigeze akorera Macron n'ubundi yamusuye Kinshasa, aho yari hafi kumushinga urutoki mu itama. Yego. Ibi ngibi rero bigaragaza ko ntabwo ari imico myiza, mu by'ukuri. Kuba batavuze biriya, ngira ngo yasaba ijambo akabyivugira, ariko ntiyategeka abandi ibyo bavuga bwana Mushakamba. Cyane rwose, cyane ko n'amafuti ye cyane Ubufaransa burabizi, byose byabaye bubireba kandi bunabifitemo inuza, bunabifitemo reka mvuge ngo bunafitemo uruhare. Rero nta kuba Ubufaransa bwarafashe inzira yo kuyoboka ukuri, ntabwo Ubufaransa bushobora kugwa mu mutego wa Kisekedi. Nibyo koko. Reka rero tugane ku musozo bwana Mushakamba, twibutsa abari badukurikiye ingingo z'ingenzi twaganiriyeho. Twaganiriye ku mirwano irimo ihanganisha FCM 23 na FRDC n'abo bafatanya hariya muri Masisi. Kamvuge muri Masisi kuko haba biriya bice bya Bweramana ni Masisi, ndetse n'epfo za Karongi naho ni Masisi. Turebera hamwe ikije inyuma y'inzandiko za gisirikare zasohotse za FRDC zivuga ku gusenya FDLR, kandi Kisekedi yagiye no mu nama mpuzamahanga. Tuganira ku kwivumbura kwa Kisekedi mu nama ihuza abakuru b'ibihugu byibumbiye mu muryango mpuzamahanga w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa, irimo ibera i Paris, aho yayisohotsemo yivumbuye uyu munsi. Ariko ngira ngo nubwo yivumbuye ashobora kuba yaje gusubiramo nyuma yaho. Abari badukurikiye rero turabashimiye kuko mudukurikira, turabashimiye kuko mutwubaka mu mikorere yacu ya buri munsi. Turabibutsa kandi haba kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki, haba ku Muco Wacu TV, hose mukande subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya bizanira, kandi mudusangize n'ibitekerezo byanyu mutwandikira ahanditse comments. Turabashimiye rero. Igihe wababwiraga Sentama,
umugoroba mwiza kuri mwese. Mushakamba, mikoro ni yawe. yego umugoroba mwiza Sentama, kandi abadukurikiye mwese mugubwe neza, umugisha w'Imana ukomeze ubabeho, weekend nziza kuri mwese.